Ajde da vidimo sad što ja to lažem. Gledaj sad to vam. Sad ćemo ući na moj AliExpress nalog. Samo da vidite nešto. AliExpress, moj nalog. Gledajte sad. Count. Koliko sam ja platio ovu multimediju ovdje? 164 franka. Za mene to puno novca. Iskreno da bude. Znači, ja ne kupujem stvari da bačam nešto. Zar mislite da bih ja ovo kupio, da bi stoji ovdje sad, evo, da vidite, u ormaru sve rastavljeno u 100 dijelova. Da bi ja to uradio? Normalno da ne bi. I jedna stvar, da bude jasno. Da nisam imao problem koji sam imao, sigurno ne bi izvadio taj radio. Čim sam diskonektovao, onaj kako se zove, čim sam diskonektovao ovaj deo multimediju, automatski su mi proradili brisači. I ne samo brisači, već i side assist se vrati u normalu.